sir. So, respected co-panelists and esteemed participants. Ajak ke alam ke itu memang cepat confused bang. Lake related loh है, related pusita autonomous state long lo बोलो तो नितुम क्या ला six schedule के बाद फिर तो बोला मत से yang pengen kita deh soal alam tuh. Mizoram six schedule tuh bukan, Mizoram lo ke six schedule abe. Kalau Mara autonomous council lo ke six schedule. Meghalaya lo ke six schedule abe. Six schedule के तो के खासी जयंतिया हिल्स अपन गारो हिल्स अलो मेघालय खन के लगे बांगे स्टेट गवर्नमेंट से दulu lasi ini तुम सिदा दाकी पु बांगे autonomous state ले long सिदा six schedule दा दोना ही को आहो कला मंगला तो मती जों से इतनी तुम बुदा में बिया पार्टी दोलो आदा खावक का तो बिया का तो रोक ला संभव ना चलो नहीं को बांगली अलामा जों से दोजी six schedule जों से मेघालय सेटअप जों से सन दो बुलो मेघालय के हाथ और के चेंगो के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिंगी पांगरुम से बिलो मत दी लपेन हला सो हो इली तुम दा दुम रुकुलो दे इली तुम काउंसिल दा दुको मेघालय आंसों दा किलो मेघालय दा दुको स्टेट गवर्नमेंट दा दुको नॉन इली तुम सपोज पेनाप इली तुम ऑटोनोमस स्टेट लॉन्ग लॉको इली तुम सी देंचो एनसील सा सोला डिमासा और अंडेंगुंडे दे पुलो दे सेम एरिया सेम पॉपुलेशन अपन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के हिनी गावेलो ना autonomous state देखना को गाली दे autonomous state और बिना को six schedule जीरो इतना को नेली understanding बाके जों सी इली तुम डिमासाओ पेन कार्बियांगलोंग लासो autonomous council तुम सी पांगरला हिनी पांगरुम टेट सी autonomous state के लोंग लो पुलो टांगते कोपिलो में पुजी हला सोलर पांगे हादाका council ता दुको को लदाका council ता दुको को सीधा दाका council अपन हादाका council सीधा में कोपिलो में नॉन अट्टे न पावर बांगा वेदर को Ajak ke ha state along dami ko. La sola ma ngali ko ini KTBC kemi. La benge six schedule nili pudami six schedule is very small, too small. Six schedule is too weak. Wala ma ngali la ke lang nangi mangi nili pudami. Six schedule ke itu misunderstanding dopi la misconception dopi misperception dopi. A concept ang lason ma didi. लासो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल लासो मन के लासो के पर्टिकुलरली 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बंसी की पीला 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बंसी की पी नागा हिल मिजो हिल खासी जयंतिया हिल गारो हिल मिकिर हिल लपेन के टूर एनसी हिल इधर नो लासो 6 शेड्यूल फिलो मा हाला पुटा एक्सटेंडेड एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन के अपन के ला अरुणाचल ना तनो ना लासो पैराग्राफ 18 के पावेले लासो बे अभी त्रिपुरा ना का पोंडे non bangke itu bangke hala di BTA di lo pima do hala sih aja bang eso lama itu ngelang ngelang bangke lah sih neli ke puji bangke neli lagi pugali 1954 Shillong along autonomous council like district council executive members satu hadap meeting dulu isi kacing baik Hala bang so long bang ke itu karbiang long main dunde mikir itu main dunde. Hala daksi cingwai matter of common interest pulo ne pine la so cingwai lo kada. Hala daksi ki pulo. De nonang itu kopilewan net along le dam kita long ji. Hala B Venkata kita ke century of tribal politics in the northeast. Hala daksi 1954 si banga chini lo neli pu bangke six schedule in du buak ko lama kali six schedule dorde ko lama a limitation do ko a duya hoy do ko lapen hala so a duya hoy ke do ko ko si litu ma banga phante nang ne man ge hala la so pen ta provision do ko hala le hangana hala si hang bom do la sida ko la captain sangma la so CM of the Garois district council pleaded for the establishment of separate hill state. He said that there was no adequate safeguards for the preservation of the identity, that is race, language and culture of the hills people in the six schedule. Hala sosi bang pulo kan. Hala sote ngam si bang ke long dan long lo. Ili tumangal la tanangi hala tanangi ko masih non puda long le kan. Lapen hala bang so sita MPSL siar ni sita
Ini cuma ruling elite atau mangke. Hala tu mangke lah kuson si hala bibi bengkot terawa jong se nang itu melang. Kita belong lita net long nang itu download terlang tu ne. Hala dak lah son si bibi bengkot terawa bang ninje lo. The United Nigerian North Kasar Hills District Councils did not ask for a separate hill state. Kelong leda tadi dah lain. Lapen ke kopilunga po di Mikir National Council bulote kopilunga late Karbiya Dorbar, which was the major political party, expressed itself against the hill state. It simply demanded greater autonomy and financial power to the district council. The North Kachar Hills Council was non-committal in this matter. Ini tu kelong le data di memang kela dak ni. Dapat la sopo cicini ne so limitation cicini tu ne. A limitation do bukan dak bulu ke. Dak bill introduce ko. Non ini tu pula kala High Court order ting dak separate methang a rule che prepare. A rule prepare ifana procedure ko so lagada. Dak pito tokongong lo CM na signature pilong lo kechok lo boli na tidi. Draft ko executive pratum committee approve that lo te khala dak ni tum lang nai prior approval of the governor duada. Lasopot approval pan hadak lo nai. Lo te directly governor lo ngilui gali through kusidani. State government si ruji. Pulau te non ar meeting pig lo. Ar meeting pig ita nonton nang lele pulau te government council so opine claim umma unema. Claim high ma ala bang alam lo. Lastly, a limitation ke lahai high handle. La penge aga break dola hai doli hai ke khetum langan ko pe muthe neli pini la bangsa me hong pen ke chengri ngang tu bang ke lai lo. Organization doan phansi tame political party doan phansi tame la six schedule pula eson sona lama bangke itu lasana BO area sini biwarat nang nelo ko 70 years itu practice lo da non da lada ko kopina gawe cicini nelang pulote bang kopilo nang amat thabo lasi la bangke to nang ko pen ke a ho la bangke la so jingwai nang ne poli jingwai na 5 lakh population do itu kar gitu mata tribal tunda la som kong pe gopino expert wadi pui gano bangwa ni bangke ta duma me bangke ke all party be ta chingwai ra hadak si chingwai si konat ma ke chok che kopi ma ke nang ne ala chingwai si party doan si tame organization doan si tame abang rutin si tame la so teng si tum lam the bang dam ne ni ye the nang ye the bulu de chok te no de ani si lo ma lam e klang ate de alam lo peong do lam le nong ke jai da thara sik sedur elvin na sik sedur bolam sik lang lo lasi ili tumang ko bang ke kopilo ma expert ta ongo anutin the expert no then one thing we have to remember that this particular book the sixth schedule to the constitution of India is not a tabiz la nehem dolo te karbiang lo mardo dolo te tabiz ili tum je ko mati la so tabiz dolo tabelo kesu ki hunde mintor min sin jata na mune lo kudo mati lake tabiz asol gali ili tum nehem je jarong ni thapa ni bang dam dolo te jata na ko ni lo bolam ni kache start nahi ke ili tum emetha jo ka constitutional head ta bangra la date nang claim di pelo ili tum si claim nang ko la so lama la pen non la bang so stage along bang nei kuji bang ke kani jegan tu bang na we have been demanding for formation of an autonomous state as provided in article 244A of the constitution 39 years non la son bong yang si itu mako six schedule si ni nai ko ta ni bang mai meeting ko indirectly lake hala autonomous state ke hang bang kan ke obstacle indirectly it is diverting the autonomous state movement popular laso movement mangeda la penge laso teng bono te litu me daksi nona teng si doverna ko litu ma guardian minister bang ko
nong e guardian minister buke HOD minister eli tuma guardian minister eli tung HOD minister ta long onde ma tidak bang pia MLA do inu ta long de puchu dun prawana ke a convention na teng long nai ke long nai ko na we bang guardian minister to unconstitutional guardian minister banglo te gopilo ma puji ang full pleng sat pu hor wa kunala gopilo de lasi lahai ka do ka bi mon si me thang chi sari to te khala bang so sap aja ko ma je pi thi bang se article 244 a bang ke demand bo la pen jong si ka do ka bi ka nang ne lo la sik se du nang da do lo pulo te chob lo so teng no na teng jolun bo nang do dun bo nang pulo te la le ka prek la me la tha ching mai pe me nang ching mai pe me sing ton ko ngai thang a bi ke upilo ma la e pran ji pe dam tar nang ne jagong ji pe dam tar nang ne apor ji pe dam tar nang ne ko Sir, ladak apor long is ladak isineri rat pang clarification nali pang kepikan tung magalang lo sik sidul itum dor lapo po apanta kali sita itum autonomous state hangkong hujong si itum manang pitang aja kong do poklo pong tedak ison suni ahor mu hedi ladak itum manteng medak di do lage itum infiltration alam ko influx alam ko angtan pela silahai ke khanja panta itum sik sidul aja kong pen paragraph 2 sub paragraph 7 na teng pen itum panga provision do lailo ja provision do chodon pro go phan kali provision do break enam ko sedame yang break long dia pran tale itum phan constitution and protection lapen nelita upe hemprek long le pulo te labang bar chornang upe lage aroma relationship bang labuson matiti eli tu mahanang e plang tribal area nang e plang le lale ka pega history le hala so ten si eli tu man ke separate scheme busipu amdekar masipu lo la so bang man ke upina separate scheme hala general tu pen prek di general anta tribal tumang mongta la central tribal belt tum pen ke fifth schedule pen ge eli tu prek di la si non ne ni ku bang ke kanile yang tum bang ke bello autonomous state yang bang po sixth schedule nang ne lo ko alam mangali non ma ke itu sixth schedule pen si jari bom lo batili da kopia ja konsili tum bana pi mahala bang ke che start na ko ala bang ke warna ni ko alam bang ke avelu la pen ke hata kopi pia provision ma do mo pen bubong le longli ko alam didame longli ta me thang si job che ma de hala ko pino Mikir Hills land revenue act hala ke si flood act ko kudang di ma ko pino mai li tum phan ke hala so ke paragraph 3 alo mate gulong ke li tum phan ke longli apu thake council phan for allotment setting aside la penke kopilo mai si bang ke use and occupation of land lang sin ang pito pulong te sita kopilo mai li tum ke wan tu bang ke hala general la rule si wan tan lo Assam land revenue regulation 1886 si wan tan lo bulu te la ke generalize den wan lo man lo ta hala part 10 bang ta that apply te li tum part 10 to ada la protected belt and block alam do ta hala ta li tum da ke kopilo ma apply te Pulong te lake general tamli la son si gopilo ma eli tum la bangso ek kachin piara ho eli tum ma thape non ajaga ek ke eli tum chelar nani la pen chelarun long si all India national level ta IPC la pen ke CRPC larun bolu eli tum pilo larun ne de larun nai ke la si la bangke muthe neli ki puja bangke sik sedung ga pantang ke toar seding gali ko arong gali sik sedung gona ro dak yo pantang nai lasi six schedule non la kedon tangan hala long le ko dala bang tangan ni kulong te kuloma ili tum arlo kilu tum long i ma phan bori nei hong ben hang dong ta ko jok si long le la so lam man si ne li je kan tu la si non ma ke ne li ke la ban si in to la ka to Sir